thirtu zong te chibaile vek ule Dainik Bhaskar News Mumbai chuakin atarlan danin Sushant Singh Rajput boral na kaihnawih thilthleng thubuai Narcotics Control Bureau 10 actress Deepika Padukone manager Charisma Prakash chu nimin October ni somni pariat khan an kaule ni atarlan ania ama ero chu a inlan lawa a inlan lo chan ero engma tarlan ani lo Tarlan jail danin NCB team te hian thole ni October ni somni pasari khan Charisma Prakash chena in andap saka he andap na a hian ruihlo an man sakle ni tarlan ani NCB 10 Charisma Prakash chena in andap lai hian ama hi alo omlawa report in atarlan jail danin Charisma Prakash hian in pahni aneya tuna NCB 10 andap hi a in pakhat jok nia soi ani NCB te hian ahma po in Charisma Prakash hi zona chumni anlo zot to ani kha Charisma Prakash hi celebrity management company koana athok meka he company hi Bollywood mi le saten an mangna sa in an bo hle ti po kan ron tarlan to kha he company koana hian Rhea property manager Jaya Saha po athoka Jaya Saha hi Charisma Prakash senior ani NCB 10 Jaya Saha le Charisma Prakash te zona anzo tumin social media kaltlanga an inbiak na sang hai chua ani a chuta chang chuan Deepika Padukone mingpo hi aron ri chho chanta ani Sushant Singh Rajput boral na chungchanga Rhea property in Sushant Singh Rajput farnu te pahni laka FIR Mumbai police te hna a thelut ve ani kha NBT News in atarlan danin CBI lamte chuan Mumbai High Court a Rhea property in Sushant Singh Rajput farnu te Priyanka Singh le Mitu Singh te laka thubuai a thelu hi engma finfiahna awmlo phuahchawp mai ani ti in an thlen ve thung kan tarlan tak ang khan Rhea property hian Priyanka Singh le Mitu Singh te laka hian damdoi chona le khalem thubuai a thelut ani kha CBI lamte hian phuahchawp le ngai ruat na thil ti mai ani anti Sushant Singh Rajput farnu te Priyanka Singh le Mitu Singh te hian High Court a hian an thubuai hi phuahchawp thil ti mai ani awangin nol saktorin an lo ngen to boka CBI te hian Mumbai police te buk kok le in he FIR hi thelu ani ma khan investigation ti masak phot tur ani a ama iro chu investigation engma ti a omlo awangin Mumbai police te an dem thu an tar lang tel bok kan tarlan tak ang khan he thubuai hi Bandra police station a thelu ani a court thupek angin thubuai hi CBI te kuta hlan chon vele ani CBI lamte hian Rhea Chakraborty khan Sushant Singh Rajput le afarnu Priyanka Singh te inbiak na chungchanga WhatsApp chata thushiat anei te chuan engwanga September thilthleng engma soi chuak lawa omnge ani ti in zona an nei boka tarlan jail danin Mumbai High Court in November ni li hian thubuai hi angai to le do nia tarlan ani kan tarlan to angkhan advocate Vibhor Anand chu thubel chian dol lo le dot Sushant Singh Rajput le a manager hlui disa salian boral na chungchanga YouTube le Twitter kaltlanga thubel chian dol lo posa an puna awangin Mumbai police ten an man ani kha tuna hian November ni thumthleng jela omturin anda a Vibhor Anand hi Mumbai cyber cell ten a chenna Delhi an man ani he thubuaya hian thiamlo achang ti finfiahna a om chuan kumhni thleng jela tang don ni in News 24/7 ten antar lang bok heti lai hian Vibhor Anand hi voithum lai bel dil sak to ani a ama ero chu kotin he an bel dil na hi a hnol sak ani Vibhor Anand pa VK Anand chuan afapa hi angai to ema jela hian ka fapa hi a him lawa annun na atan a hlaom ani thuboi dang po an ortir le theya chu wangin jail atanga achwa thei hun hi alarei mai thei chu wangin himdam taka alo chua he thuboi hi chinfelwat ani theinan minchung chai pui ro ti in media te ma hian asoi ani kan video ma salama khan Faridabad Haryana tol thana chungchang tlem kan ron tar lang to a tlem hanlo chille deu donila achome kan tarlan tak angkhan October ni somni paruk chhnulam darli vel khan Faridabad Haryana Balapgar muna tol thana rap thak tak mai athleng ani kha he tol thana aboral ta Nikita Tamor hi BCom final zirlai ani a
ama hi mile khathiam thei tak ani a apa in media ti ma a asoidan chuan class 12 po kha 95% a mutlinga bcom first year le second year po an exam to china chuan an class a ati thaber thin ani ti in media ti ma a hian asoi aboral doni hian exam aneya exam tur hian agarwal college akala a exam zo ho tur chu to swal hi atok ta ani z news ten a chanchin an soidan chuan nikita tamor hian a unau pa hi ama shwai tur a lokal don awangin a lo nga ka anu le a unau pa hi ama shwai turin a phona a nga lai mek hian kar ron kalin an bula a ron dinga kar atanga ron chuk chuan nikita tamor chu kidnap tumin kar chunga polu tumin twal thattu tausef hian abeya nikita tamor po atang ve na sa in abula achian nu ding ve chu in phennan te mangin heng miswal lak atang hian him tumin abei ve na sa a ani me che om nen tan chuan ti vak ngai na a om si lo tausef hian a pistol pai chu phorin mun le muna aka chilta ani nikita tamor kap tu tausef le achian pa rehan chu arangin twal an thana mun atang hian an tlan chenga la anu rei vak lawa nikita tamor unau pa hi aron thleng ve nga la ani hian police emergency number 100 ta bipop ngalin achul angin police te kai shwaina hnuaya engkim ti fel anita ani nikita tamor le ama thattu tausef te hian chanchin soitur an nei nuala nikita tamor te hi hindu chung kwa anni a tausef te chung kwa ero islam sa khowon tu te anni thunga twal thattu tausef te chung kwa hi politician chung kwa anni a tausef cousin aftab ahmed pheichu tuna hian congress mla ani mek nge nikita tamor le tausef te hi no pantet atanga insia anni a school po class 12 anzo thleng hian school thumuna anzir ho thin ani high school te anzo hnu hian college ran ve a kalin nikita tamor hian commerce ala a tausef ve thung hian physiotherapy lam azir thung nia soi ani tausef hian nikita tamor hi angai zong hle ni in an soya tun tum lawa po hian alauti boy fo to china tausef hian nikita tamor hi nupuya nei tumin aril ruwa hun engemoti atang to khan aveirenga hindu atanga musulmana inlet tur te hian tausef hian alaunor fo to bok thin ani kan tarlan tak ang khan tausef te chung kwa hi politician hlun tak anni awangin thil an ti theina te machhuanin nikita tamor te chung kwa po hian vona an lo tok zeu to thin ani kum sang ni som pariat khan nikita tamor pa chuan balabgar police station a hian an fanu laka vona chungchanga le sa kho in le tir tumna chungchanga thubuai an lo thelu to a police lam te po in ma la ngalin an ti tur ang an ti chaumek lain tausef te lam hian nikita tamor te ina palai tirin ngai dam andila thubuai an thelu po hnu kir tur hian an wangen boka nikita tamor pa in asoidanin an fanu chunga thilthleng chu a thlen non don to lo tur thu in min tiama khotlang shwai tu te nen kan soi ho hnu in case hnu kir hi kan ti tuta ani ti in asoi zel danin hetia case ka hnu kir mai lo chuan kan chung kotan thilpoi tak thleng thei ani awangin kan hnu kir tamai ani ati kumsang ni som pariata fir tausef laka an thelu an hnu kir le hnu po hian tausef hian alati boy zel thoni in z news dna chuan atar langa hindu sa khwa atanga musulman sa khwa a in le tir alatum zel tho ni in atar lang boka nikita tamor pa po a fanu ma khwa angai tu awangin hetiang renga kan fanu in boina ato zel ai chuan kan thil ti she em chu kan ti te po achul mai aniang chu ti in apa hian asoya chu ti mek la in be sei lo lama october ni somhne parukhan kan fanu chunga hian thil a thlengta ani ati kan tarlan tak angkhan october ni somhne paruk 12 an thani la khan nu khwa a tausef le achian pa re han chu an man ngala police ten an kol ngal ani khati zong kha Sushant Singh Rajput thihna thubuai chhuina le akai hnoi ba ka Haryana a thilthleng chhuizelna kan ron tarlan thei chuni le mai se thir tu te ni man lua mutui mangcha fik ule